Abusa for Marco Baba Emadek TV so me pacho and then your first time o hwe Emadek TV am pacho no wa follow no wa subscribe am na wa share what di one dance ya true be say omra meka Emadek abusu ko no ene me the news bi na ebrem ya me the news bi na na mframa no manfo bia pese se maka cho se nsema ekoso de se bibi ekoso bia me de bre mahwefo ene matifu na yenko ne yenko tie news na ekoso Ghana enkoti because look obia send message bi wa kojo and the message we wa be fili we say no ma mienu na esi wa we say solving a problem in times of crisis and the same problem in normal times, would the cost be the same? IMF versus World Bank. Solving a problem in times of crisis and the same problem in normal times, would the cost be the same? Yatwa mamu. Mami KKD. Na yamfa sorry so. Yanko. Oti kokoso. Otumfo pokurai. Oti kokoso. Otumfo. Say tutunso oti sisi a. Mebo ma himfo di. Ana me a me kuro mo hene. Na na mo akotufo professor of economics mu a. Sabe esi etena se ne yeka ne yi. Sesi a oil a yakotu no mfanti. Ese oil no. Se yetua ndia eba oman no ho no. E wo se emu 10% die. Yetumi kura se ye de boa mantemu na asade enifi. Da che bi nso baba yibe. Na ye ntumi nkase yeti baby na obi bedi so a na oman na gudie nyinara no. Ono de akoboa ni kuromfo. Se de enti. Esremu nso ase aboa wo mu. Wo mu hia bata wo mu ton no. Amfaso eba no dodo na wo mu so ase kipi ema wo mu na nkaye na ye de aye oman ni nyinara. Wontumi ntina na nkase California the richest state in the United States of America. No? Yeah, the California sika nyina eco develop Ohio. Kojo, asabda no waka no. But you see, ye bejeja e ho ama yens and twefo bi, ya ma manyofo bi yusu yen. Said be ya national focus on ya achieve da. Look in 2016 BBC ye. Kojo me de chirawo. Wo pa na me pesa me de chirawo. So do we had for ye ya down for 2016 Jandam san mo no. Say na si koye tie we ama ye promfo. He's a thief. He's a thief. Bribe collector. What jib bribe to say you know. Na ka whole president who bet ma kwa jib bribe na Ford expedition. Ford expedition. So cheap. That's a war doing 600. So cheap. What is it? Eti Charlotte said here. Me enemy tia yarega. And I'm say, Nyankopon, o son. Nyankopon egasi o. Don Muhammad tete sika ma no odin samfon. No odin samfon. Hasa yarega. No kase tia gufado. No kase tia gufado. Yesi pedu register. No gbeja bi no odin atem. Hey. What just here? People for den no kase tia ye. Just like that. Hey, hasa yarega. Yo, what you can go do? And then you have one. What's the Charlotte desire day? Hey, as I got, some send your workers say Charlotte say, well, you're good to do. What does you good? Another one. Send your Hasa say, oh, yeah, penny register, see, oh, Charlotte say you're good, well, you know, and then what disqualify. What does you good? Na sad disqualification of me, who to say, hey, almost share done, or yeah, yes, and a baby. Young man, on your casano. Eti nanu ya di omu ye 2016 no. Nanu ya edroche no mane beka wasem e wo fie aseti no. A mini katu atete. Yes, someone fix your mind. What has that got to do with anything? Obsen mi amini ano no. O madam for pa. Obsen ado me share am course. Ba me nu mi anu nyina nim sa ade na wo ye no jandam, political jandam. Na me nu mi anu na te happy FM ye 2016 ne yes ade no. So it means minimum agora na so chel. Uki kansem hu na enima wo wia no akotena eye kan se mimos. O sinado ye wia na akotena mimos jowulu. Ekire ho eye methodist dan na ekire ho. Ni asere because asem no e kan nya no kore. Eti de wo ye you should know say I know it better. Bini apa no 2016 me no na ebo jandam ye fe bibi jandam.
asam ne nya no kura kama ne nya no kure abetra say na mukoko akoso mo no mokoye dey we are in charge you are not in charge bia who hope see you know say you are not in charge bia who ubo trim castle ana akoso mo no mokoye dey hey me se Ghana for mumie mani ye bie mani amoma hunu de ekoso Ghana political distortion omo sheda no omo ye etu ahun jandam no mimo so so but say ho de papa mimo so no eti ye be jandam no wo studio wi a ni akotena mimos ni asre. And on the energy sector and sensem ya be watch the space ye de ba be ye jandam radio ni TV so na Ghana ni a wutie Power FM and now we TVS wise as abrewe me chow say jandam politics no wo mo de ba be ye energy sector and sensem ya be na mo hwe watch and pray. Shano mama man san da adam bio te said yo ye 2016 omo an no ma sha ase a wo mo ko manu mu nsem enyo bia na di tu asi wo mo so na wo mo ko manu mu asem wo mo na ko manu mu asem eti wa bra wa hunu saade we wa bra wa hunu nukura we ena wo sa begina wanim na wo ye saade kro na wo ye no in 2016 na eye den na wonya gidie wonimu political party a wo ba ba mu a wo se John Mahama Jano nyinam kane a ho de a amena buso ena sa political party akotai de owura Laporte kanachi ebe ka che se enam de John Mahama ye enti wan hwa 2026 dum so besaba na why na wa ba mu sabre went to the whites of course a symbolic bamboy pa Usafa me da say hana me dem be si yes mpacho me say nne na your first time a wo channel ya na wa subscribe my and na wa like na wa share na wa di ho adanse a che obi so mra meka abusuan ko no say na yin na betimi atumpo na say na news bi e koso entertainment news bi e koso bi a meeting di umbrella a won so we be updating every day bi anti subscribe ma me na share na di ho adanse makra